Ichambere ni ask. Cha kwanza ni gusaba. Bisigura ngo dusaba ufise. Inamaanisha tunaomba mwenye yuko navyo. Cha pili, Seek. Mrondera. Rondera. Tafuteni. Omanzalanga andazo mangai kongolo shakata lagaranga. Hallelujah. Listen now. Umuntu arondera he. Mtu anatafutilia wapi? Ni Imana iri kwiratubwira. Ni Mungu anatuambia Rondera. eti tafuteni. Biblia ifisa makartier. Biblia iko na makartier. Ni wava mu quartier ya Matayo. Ukitoka mu quartier ya Kubitira mu quartier ya Luka. Ruka mu quartier Kubitira mu quartier ya Balewi. Uende na mu quartier ya Rondera ichimana ivuga ku buzima kile bwawe. ambacho Mungu anakisema kwa maisha yako. Seek. Ati rondera. Tafuta. Rondera. Tafuta. Ubuzima bwanje Maisha yangu nabuhebeye kurondera. Niliuachia katika utafutaji. Ichimana ivuga ku buzima bwanje. Utafuta kile ambacho Mungu anasema kwa Kuko maisha iyo maze yangu. kumenya ichimana ivuga ku buzima bwanje. Ninapojua kile Mungu anasema kwa maisha yangu. Singangwa n'ivyo abantu bavuga ku buzima bwanje. Situliwi na vile watu wanasema kwa maisha yangu. Rondera. Ati tafuta. Ni bande bafise umwanya wo kurondera. Ni wanani wana muda wa kutafuta? Ni bande baherutse kusoma Biblia muri nondwi? Ni wanani walisoma Biblia kwa hii wiki? Bo ni bande baherutse kusoma Biblia aciye nk'ukwezi? Ni wanani walisoma Biblia panapita mwezi? Ni bande basomye Biblia ejo? Ni wanani walisoma Biblia jana? Okay. Ni bande barondeye ichimani bavuga ko mu ijambo ryayo muri nondwi? Ni wanani walitafuta chenye Mungu anawasema yeko katika hilo neno? Iyi pourcentage ica yemeza. Iyi pourcentage inakubalisha. Igituma abantu batariko barahaha. Sababu gani watu hawako wanapewa? Ni murondere muzoronga. Eti tafuteni mtapewa. Witwararika ubwami bw'Imana no kugororoka ibindi byose Shughulikieni ufalme wa Mungu na utakatifu, vingine vyote vitaweya nyangezo. mu mishishagu yiwe niyo twakiriye ingwara zacu. Eti katika vidonda vyake ndipo tuliponea magonjwa yetu. Nimwagira icyo musaba cyose mu izina ryanje muzogira. Mukikuwa na kile ambacho mtakiomba katika jina langu mtakipewa. Uko imisozi ikikuje Jerusalem, Gisi milima inavyozunguka uko uhoraho Yerusalemu, akikuja abantu biyo ubulibiye bidashira. hivi ndivyo Mungu anazunguka watu wake leo na siku zote. Niwe mara kuronga iryo jambo, Ukimaliza kupata hilo neno, umuntu akatakubwira ngo mtu anakuambia, bariko baraguhagurukira, wako wanakusimamia, bazokwereka, watakuonesha. fisa amakuru ahagije Niko na habari za yivi kujitosheleza jambo ry'Imana rimvugako. ya yale ambayo neno la Mungu linanisema eko. Abantu benshi bafise ubwoba Watu wengi wana uoga kuko batazi icyo Imana kwa ibavuga. maana hawajui kile ambacho Mungu anasema kwao. Ni kubera iki shetani atinya ko abantu baba mu nyonga Ni kwa nini shetani anaokopa watu wasiketi kwenye uso? Jambo rya gatatu, Neno la tatu, knock and the door will be open for you. Dodora imiryango izokuguruka ku bwanyu. eti gongeni na milango itafungulika kwa ajili yenu. Okay. Reka mvuge secret y'umuryango. Acha niseme siri ya mlango. Igituma udodora Kwa sababu gani unagonga? ni kubera ko udashobora kwiyugururira. Ni kwa sababu huwezi jifungulia, Ariko uri ndani lakini aliye ndani ashoboye kukugururira. anaweza akakufungulia. Igituma udodora Sababu gani unagonga? ni kubera ko udashoboye kwiyugururira. Ni kwa sababu huwezi Kandi jifungulia. ugerageje Tena unapojitahidi wafuruha, utachoka, ariko uri ndani lakini aliye ndani agira gutya anafanya hivi, ukaca winjira. unaingia. Ijambo ry'Imana Neno la Mungu ritwereka yuko dushoboye kudodora. linatuonesha vizuri kama tunaweza tukagonga. Shetani atinya yuko umenya iryo banga. Shetani anaokopa kuwa ujue hiyo siri. Ari ibintu utazi wewe, Kuna vitu hauvijui wewe, ariko hari undi mukozi w'Imana abizi. lakini kuna wengine mtumishi wa Mungu Kugira ngo anavijua. winjire aho yinjiye, Ili uingie mahali ambapo aliingia, uramudodorera unamgongea, akaca kugururira anapita na muri kufungulia. dimension agezeko. Katika dimension anafikia ndani. Umwansi atinya ivyo Adui anaogopa hayo, kuko azi neza amategeko y'iki jambo ry'Imana rivuga. kwa maana anajua vizuri amri ya neno la Mungu Nous avons une linavyosema. église presque malade aujourd'hui. Ati dufise urushengero umeze nk'urugwaye uno munsi, Y'abantu bagenda imbere y'Imana ya watu wanaenda mbele za bemeza Mungu, abantu ko bafise Imana ikomeye, wanakubalisha watu kama wana Mungu mwenye nguvu, ariko basohose bagasaba abantu bemeza yuko badafise Imana. lakini wakitoka wanaomba watu wenye wanakubalisha kwamba wao ndo wana Mungu. Igituma biriko biraba, Sababu gani vinatokea? twaremereye umwansi Satani Tumemkubalia adui Satan, uwo tuza kumenagura nabi kuri uno ule mugoroba, ambayo tutafunja funja vibaya kwa jioni ya uwo leo, tuza gutora
tuzotoza indero kuri uno ule mugoroba, ambaye tutampatia adabu jioni uwo ya tuza leo, kuvunagura kuri uno ule mugoroba. ambaye tutavunja jioni ya Abantu leo. baramwemereye Watu walimkubalia ko ababuza kwegera Imana. ya kuwa awakoseshe kujongelea Mungu. Abantu bafise imyanya muri agenda yabo y'ukuntu bazohura n'abagenzi babo, Watu wanamida katika ajenda zao gisi watakutana na marafiki zao, ariko nta mwanya bafise y'ukuntu bazovugana n'Imana yabo. lakini hawana muda ya gisi watazungumza na Mungu wao. Lagaraga ndo zagrahaye zegede ngoza hande goye acha habi ingorane. Panapo panakuwa tatizo, Abantu baca bibaza yuko bazokwakira ibitangaza, watu wanafikiria kwamba watapokea miujiza, avuye kwa profete X akagenda kwa profete Y, akitoka kwa nabii X anaenda kwa nabii Y, akatagenda kwa profete O anaenda na kwa nabii na O, profete B. na kwa nabii B. Profete ni dimension ya gatatu muri aya majambo. Nabii ni dimension ya tatu katika haya maneno. Dimension ya mbere ni saba, Dimension ya kwanza ni omba, dimension ya kabiri ni rondera. ya pili tafuta. Utabonye rero Kama hauoni ukigenda sasa, kurondera, ndipo unaenda uwarondeye akamenya amabanga kugira ngo yakubwire. alitafuta akajua siri ili azikwambie. Ariko abantu bahera kuca gatatu, Lakini watu wanaanzia kucha tatu, bahera kuja kurondera profete wanaanzia kutafuta nabii imbere yuko babanza gusaba Imana kabla ya wao kuanza kuomba Mungu no kurondera iki jambo rivuga. na kutafuta kile ambacho neno Hama linasema. baca bagenda gutora direction kuri profete. Hapo wanapenda kutafuta direction kwa nabii. Uno munsi mwasaraye kuri myanya yawe. Siku ya leo adui ataachia mida yako. Okay, akandi kan iyo tare introduction. Andika Moja, if you are born again you have to grow again. Nimba waravuze ubwa kabiri utegerezwa gukura ubwa kabiri. kama ulizaliwa mara ya pili unapaswa kukomaa mara ya pili. Iyo twakiriye Yesu bavuga ngo turavutse, Nyakati tunapompokea Yesu tunasema tunazaliwa mara ya pili. nivyo. Kumbe ndivyo. Igihe wavutse ubwa mbere Nyakati ulipozaliwa mara ya kwanza byagusabye konka kugira ngo ukure, vilikuomba kunyonya ili ukomae, bigusaba guhekenya n'ubugari n'amabroshete kugira ngo ukomere. vikakuomba kupekenya maugali na mabroshete ili uwe mwenye nguvu Ariko zaidi. ingorane dufise mu ishengero Lakini tatizo tunalo kanisa n'abantu bazi ko bavutse ubwa kabiri, ni watu wanajua kwamba wamezaliwa mara ya pili, ariko batemera gukura ubwa kabiri. lakini hawakubali kukomaa mara ya Igihe pili. navukiye mu nzu kwa kanaka, Nyakati nilipozaliwa katika nyumba ya nakuriye fulani, mu nzu kwa kanaka, nimekomalia katika nyumba ya fulani. n'igihe navukiye mu nzu y'Imana, Hata nyakati ninapozaliwa katika nyumba ya Mungu, bisaba gukurira mu nzu y'Imana. inaniomba kukomalia ndani ya nyumba ya Mungu. Bisaba yuko ninamara kuvuka ubwa kabiri Inaomba ninapomaliza kuzaliwa mara ya pili, angura gukura ubwa kabiri. napita naanza kukomaa mara ya pili. Nimba naravutse ca gihe Kama nimezaliwa zile nyakati, ubuzima bwanje buba feki, maisha yangu yakakuwa ya ovyo, ni kubera ko nafunguye ibya feki. ni kwa sababu nimekula vya feki. Ubu rero ko navutse ubwa Hivi kabiri sasa maana nimezaliwa mara ya ni pili, umwanya wa correction, ni muda wa correction, ni umwanya wo kubitunganya ni neza. muda wa kuviandaa Bisaba vizuri. yuko nkura ubwa kabiri Vinaniomba nikomae mara ya kugira ngo pili ngire amagara atandukanye n'aya mbere. ili niweze kuwa na afya tofauti na ya kwanza. Umwansi atinya yuko abantu baba mu nyonga huhoraho, Adui anaogopa watu wasiketi kwenye uso wa atinya Mungu, yuko bokurira imbere y'Imana. anaogopa kuwa wasikomalii mbele ya Mungu. Aho ukuriye Pale ambapo ugira ururimi umekuia, rwabo, unakuwa na lugha yao. aho ukuriye Pale ambapo ugira umekuia, ururimi rwabo. unakuwa na lugha ya hapo. Nico gituma Tarzan Ndiye sababu Tarzan yavuga alikuwa anasema hivyo, kuko yakuriye hano batavuga ABC, kwa maana amekuia fasi ambapo hawasemi ABC. yumvise amajwi menshi kugeza achanganikigwa. Amesikia masauti mengi mpaka akasikia kuchanganyikiwa. Biramuchanganya bwa nanje zovuga Ikamchanganya akasema akachanganikiwa. naye atasema hivyo kilwake. Ariko ukuriye imbere y'Imana Lakini unapokuia mbele za uramenya Mungu, uko Imana ivuga, unajua kisi Mungu anasema. uramenya uko Imana ivuga iyo umuntu Unajua kisi agwaye. Mungu anasema nyakati mtu anagonjwa. Muri ico gihe ingwara ikugendeye Katika hizo nyakati magonjwa uca yakikutembelea, utangura kuvuga imvugo y'Imana kubyo magara yawe. Sema sauti ya Mungu au msemo wa Mungu kwa ajili ya afya yako. Uno munsi Siku ya leo Imana irandungitse ku buzima bwawe, Mungu ananituma kwa maisha yako.
wako, ndakugarure ku birenge by'umwami wawe, nikurudishe katika miguu ya mfalme wako, ndakugarure imbere mu birenge by'umwami wawe, nikurudishe kwenye miguu ya mfalme niko wako. ndumva ijambo riko bivugwa muri jewe, Niko nasikia neno linasemeka ndani yangu, bivuga ngo mu nyonga uhoraho niho byose birongeka. linasema ndani ya uso wa Bwana ndivyo vyote vinapatikana. This is a prophecy. Ubu ni uvugisho. Mu nyonga z'uhoraho niho byose birongeka. Katika uso wa Mungu ndipo vyote vinapatikana. Gira mugenzi wawe, mu nyonga uhoraho mbele yako, usoni mwa Bwana vyote vinapatikana. niho vyose birongeka. Usoni mwa Bwana Mu nyonga z'uhoraho